kumsa ka zukwa sumriat palia may sa pakat AB tizok nga siya chu inaale kabu at cheer line mi papakat oin ariru chungri la ron be ni retlat ani chu o chuan Great Ormond Street Children's Hospital a thok thin ani thule tranpuya du thu chu aron thret ani chu o chuan ti chian nan thil pathum a hriat me lo tur aron thil tel boka a thil ron thil chu an fin fia chuan alo dik khap bok ani aril ru boy don nia in threin ril ru doctor apan hala aril ru doctor ikechuku azonia chuan functional hallucinatory psychosis anti har chunga mangnei boina a lo soin damdoi a chaw ngala a o ria thin chu re chunjom vele mai chol line azina o ria chu rile tatlat are satlia nilovin o chuan thuak cancer avea in entir vat amamo ti aron rile tlat ani a doctor azonia chuan rilu damnan thuak en na khol chu lo chaw saka atira an lo phalsak lo anuan phalsak le anan en chuan a thuak ding lama chuan meningioma anti thuak cancer chu lo om tange tlatani azai tu pa thuak zai thiam chuan chu nu chuan thuak en na tura luna ran pa le nat na dang engma ane ilo thu te chu asoi siang he ni an zai main o chuan an zai na mun tur atana tha ati thlengin alo hrila London National Hospital Queen Square mi thuk lam na thiam big a sui chu panturin a hrila ma se atep ter to wangin Royal Free Hospital panjok turten alo hrille bok ani an zai ta a lo tling takin an zai an zai zo a har masak per chuan o chuan kan tran pui thei che hi kan lom lu tukania tin ron tong le a chumi hnu chuan a hrele ngai to lo ni Dr. Azonia chuan British Medical Journal sakas kwa song kwa pasari a henu damlo na chanchin hi aziak nge into khom na te soi choka ma se an lo ol sak vak lem lo khanu khan man choi lo wa enkol adu awanga o kha phua chop ani an rin sak vek ani Dr. Azonia chuan a thuak khan a chung cancer om kha a hriat khan khanu kha a hril thei dan tur ang berin ma alawe top ni na ringa thil makro pui dang dai miracle a pom hia ani damdoi thiam na chanchina thuak cancer ama le ama in hriat tir om chun ani e tia zia kada thap ani pok ani